I posljedno ljudi došli na video i danas ćemo pričati opet mojih omiljenih Dragon Ball likova, tako da možemo da krenemo na video. Na petom mjestu je kralj svega Zeno. Zašto mi je on peti omiljeni lik? Zato što jednostavno prvi put se pojavio onoj 20 i nekoj epizodi, ako se ne varam, u Superu. Nije se prepavljivo u serijalu, tako da jak je. On je, kada je bio turnir moći, brisao univerzume, može da ih povrati ako se ne varam. Tako da on je na petom mjestu, a mi idemo na četvrto. Ok, na petom mjestu je naš Beerus. Zašto Beerus? Zato što jednostavno isto se prvi put pojavio, ja mislim da se prvi put pojavio u Superu. Pojavio se, super, zato što omiljeni lik četvrti, tačnije zato što je dosta jak. Može lagano da pobedi Gokua i kada je u Ultra Instinktu, ali neće naravno da ga ubije jer ima neku bolju stranu. Izgleda kao neki zao čovjek koji uništava planete, ali ima svoju dobru stranu. Na trećem mjestu je Vegeta. Vegeta, možemo reći, možda najbolji drug od Gokua. Mada mu je najbolji, ja mislim, Krillin, ali kako zove, Vegeta je jak. Bio je tamo, ja mislim da sam to već spominjao, da je bio na pragu Ultra Instinkta kada je se borio protiv Žirena, ali sve u svemu on je jak. Ima evo forme, evo, možda njegova način forma je Super Saiyan Blue, ako se ne varam. I ima onaj njegov način napad. Zaboravim se kako se zove, znam da se to nešto Fire Flash, tako da on je. Tako da idemo na drugo mjesto. Na drugom mjestu je glavni lik u zmajevoj kugli, a to je Son Goku. Gokova nača forma, mi svi znamo Master Ultra Instinct, pričao sam već to u jednom videu, ali Goku, jako jak lik, uspio ja mislim da pobedi Žirena tamo kad je dostigao Master Ultra Instinct, finalnu formu Ultra Instinkta, ali najbolji prijatelj mu je, ja mislim, Krillin. Iz djetinjstva trenirao ga je, znamo svi, Kornjačin Vrač u prvom serijalu. Ako niste pogledali prvi serijal, pogledajte ga, je jako zanimljiv, ali sve u svemu Goku mi je eto tu jer ga mnogo volim. Nije mi omiljeni, ali jeste jedan omiljeni, tako da idemo na prvo mjesto. I na prvom mjestu je Piccolo. Zašto on? Zato što mi je omiljeni lik u zmajevoj kugli jer je stvarno lik gotivan. Znamo svi da može kad mu se ruka onako da je opet stvori. Trenirao je Gohana u Z serijalu, zato mi se dosta sviđa, ali Gohana isto volim. Ali nije mi je u top 5 omiljenih, ali Piccolo je omiljeni. Jednostavno, on je omiljen, ja mislim, lik Akiri Toriyami, tvorcu zmajeve kugle, tako da ja se isto slažem sa Akira Toriyamom da je jako zanimljiv lik i gotivan, tako da to je to. Ok ljudi, to je bilo to od videa, ja sam nadam da ste vi uživali. Ako jeste, ostavite like, subscribe, nije bio nešto kratak, a nije bio nešto ni dug video. Tako da to je bilo to, a mi se vidimo u sljedećoj epizodi. Nemamo neke ideje za video, vi predlažete komentare, tako da čao.